hati Kchaina mu Bugana one time narigire kumureba mu maji mugira ntuto kubasa kuruga bushenyi ukatura Mbarara ateta unike yituramu yantwara yandambuza bushenyi kenshi bushenyi tawuni ukamwena Mbarara wari kugireba nkukoreba bungereza kundoga kumuramuza mugenda ati erita keri wandambuzire turuguze tuzimbarara yaja tukubasika yashara namara kemirundi kesa namyetene cyabasika hati banzo bagambire cyakuratiraho nuko gambire kigambo cyumwendende nkanguzo romwanya nyamiko muri bushenyi konko kutwara yo kurambuza umuntu kandi ntamamaza dage mutwaresha soko natire yo kuyaja tuwe bare koroka kurita kakonkashi iwano ndo bakutahe mito bagombe kaho no kuchikorota ukurambura yico nkoro kutamusende nyinga so wano wasa kuhaguza itoronda Mbarara so nkani intayina yo nahaguza nizo mu nawarameze kabiri turukuronda na wakana ronda nanye yahikana ku twabura umwanya musiza godi yagenda konka abuyabe nanyoreka godi yiza yanonderaha konka idea yona mazimo gamba mazima ikarga Rutaba kandi yagatanja no basa no kuombeka natandika mpora nareba naheze final kinanyira kugambira konki ukano tayi speed tulia kamera bitwamisisa weza nitukwe okana tayi ahona ni damta yo horebuka mu byanyo tawure bikora bahore so Kchaina niza nambuza mpora turiyo mutwaji ntukonka ukashomawo kuza agamba rujungu konka comedy akumana rugamba naruteganza ruchere kukamwena kumana ruteganza namuza tukashomaho yatoretera documents za senior 4 twahakana twena abukataka tukatakarwaga obi we atsaina obi ya yuwaiba obi mama speech aina ba university hati Kchaina kuyatugambira kuna birebe bitabujya no tumangu basagara kai atinku tubasakwa twatubera aina ba obi we university ukakashobora ngone iwe so Kchaina kungamba nawe twichirizana azom senior 5 abantu bateka murebe kuzana azom senior 6 senior 5 akaya points 10 na zingai abantu banyango tibyawe azom senior 6 ekintu akitera atiniza university yewe tumsime Apollo Rutaba kizimbabwe MP Mbarara City North abahonje iwe warako bubakanye ba effect konka kuza kwesimba nyine degree ya agriculture nkozoromo na dizimyaka mukaga nyine masters za agriculture nkaba lecturer kanungu kuri Telex University nargayo nazibanda na faculty dean of applied sciences at the lecturer and head of department of agriculture Metropolitan International University branch Baharwe nagambira omushinjo namatana tuwarka kusoma aromushinja wagamba njwara yawe njani umame baguma amjenti Kchaina hati tukokure tuzwini oguno umurebe yana zano muzano takuzana muzano gobo yayi gunu wakaza muno ogune head of itakaremerayo kokali wesebo mumuzani head gobo yayi abantu bari konka abadiginiteria nagambira oguna you can change mubasaka officer because nandi kuri and office nandi umutwaje yabamunziringa muitaka yabamukoraki so namugambira the man did it mumutero mungu ito twena uko nawe inachi agamba ndi I did it you did so hadi ito twena kumukutureba aha ogune director wa Rwankunio cultural performance ogumukureba nawe nabona kweyanzura no mushaho omutendeke owarabu kuchebera kamanya to munda yawe urwire kineki kandi wa government
sente yabergaho yishe hato ubu numureba aho yaje tiyo no makuchebera mazi ubwo munanasi kandi gatari gaho ati nyewe numundeba so nabagambara digitalizi twena buri umwe naturowe narisekanye najibesa so that's why speech yitu ngenda kusima Kchaina Nyankole bagira ngo waturumbura Ebisika Kchaina waturumbura community yacu Rutaba wo muyayi obona yesimba abantu bona bakamba je mbweno ubu no wakatemba no nyewe tindu wakatemba am a diplomatic man Ebyakatemba neza yikoronde sente ubwo no mushaho naza yikoronde sente ubwo nyine culture center ye nawe naza koronde so Kchaina echo wakora nyenda kugambira ngo hati ebyona bishariho zazo nubwo watandika kushoma ntungire scholarship okwezi kwa mwenda niza Nigeria kushoma masters za agriculture and farm management noza kugenda utakano dinene PhD za kusoma PhD za agriculture and farm management mwena hati nubwo watandika sebo ibyo kutinenye yibireka shurure abandi bakaramagambo za Kampala dere kashonye sinkora maganga genda rero ntayo so Kchaina webare munonga nacerwa kwikaho kumbiri ryaho habaho kuferwa twaferwa umunyabuzare na speed patro za Kanyagero na ni jareti kunkananete kwa kwisha we love you ekiteka tekeche nakwire burya tutakamanyineke ukija kandi nyenda kusima umukazi wa Kchaina umukazi inde cyuru ubwo mukazi at Kchaina itono ko muragachi bero mwachigo twachugoshe abanyankole ko bagamba tukareba gasi kawaje munda kunkuni chitu webare kutukundira Kchaina atito tuine chizibu nyobo nabere niza kuswera 2014 nkarondo mukazi wo kuswera yande na yeta speed na nabandu bona nabata omukazi wona aswiri bakamundondera izoba akangambara ati izobe nakureba norye bikwijo aha speed tukati no muzano goko oshitane bikwijo ukero mukacupa orakize the first nabayaraba hatoko muzano ngwe yandebire bweno mukazi wanje kamnyanterero kuwa yere n'icuro mukacupa n'ibisati waguza mu wakunda atikanda nkakoreka yatukamkwere eshanti baho kino ati Kchaina ukuri kazuwe ukureba TV nokorebe ogwagu nuwo mukazi witu aha TV nuwashwara bitetei nuwashwara za skati nuwashwara biha nuwayesika I mean Kchaina please passion I love you ebyasagara byona bereke tuza kuyomba abakukunda na tubakora kuyomba tubakora kugire kutwayombamu development yona yaza kubaho n'umuteko bundu kwakana muninga mureke kizana Kchaina I love you oreto mukazi wawe wanje nyoreka koma ngafuruka yo naza barwa higu naza yo akataka kache ati entezona ngwazigire kufumsha ukabamiki koko yije aha nazo ko hariyo embuzi kukeshi ntare bayo kuko gati nakwente Kchaina fushwa gambara bataka aha no tutunjira uwanyi mbende nkasayo tukamanya wale so nembele tabonire baziriyo yabe kamba hato yije utebekanise sooner than later yije kwereze ntama ujina yutukoma banetu yore mo konka nyowe babugamba of course byanje nabugambire ina musangire ebitwabiheza konka itwe nk'abatwaje itwe turi abantu batanu Rwankunio niwe chairman speed Kchaina Rutaba na Kemi esentence ni unoza kutaho tuza kugura rate zakugurende Rio boya tukwasi abakati ogo mukago ogwa space no kuya development nyinente
niyo dosina rwakajana negerekeraho mwana gerekeraho so tuza kwereza indi kandi nteji ndwenda okumanguyeho Rutaba naza kujevugira nawe cyo enteji nzagipacha mama ara mama yija okwa mukazi of course nza kujoiningwa kabagambe nza kureba abandi kabarake kabaha nza kwija abantu 14 nza kureba anko baziri nza kwija abantu 14 okaferwa twasirika amayaga akagabana mabya covid nawe cyo tuza kupangisa dishitupangisa za chimu tuna tuine motoka ikizubu kigari yo guha kapisha ati tuine motoka stino kushasha yelo nanyonza kuzomena basa kuchingoro iki nyoni nyama skara kimbo myete kate byo wayo kata lero mama nienda kugambira tuza kwija kuya ababanda tukiza kureta twenda bacumanye anko bazira tuza kurarayo so ena kansara tuzakwija tukuyagire cyo tutureda tuzakwija tukuyagire twenogo okafero omuchira tutwazayo so tuzakwija tuorganizinga tukikera tukayo kare tuzibeyo turareyo beno mukasheshe tugiwe chikuroronda ko kutuganira kare akutuganira basira Selecta, kuluta ninga hale kale. Nina mani, noza kuchiriza ngo nina mani. Nina mani, noza kukakasa ngo nina mani.